Anya laki din! Bakit? Ikanak man iti kwartam dita. Pangalaak nga iti kwarta. Napan kamat na kay buras iti mais, ijayan da bakit kora. Ingatang kon iti sidaan. Ingka nga rod umutang bakit? Aramatak ama panagsapol iti panggadak. Imbag man ta napanunot mo dayta. Tadi ka ket agul-ul daglatan iti inaldaw. Di ka laagbain. Kanayon da ka adilawon dagiti ka aruba. Ngem nagpuskol ti rupam. Anya lakit din to'y asawak anapintas aya. Di ka kadi agong unget, tamadadal ti kinapintas mo. Talaga mo't anapintasak. Alang arudan. Ingka umutang iti aramatek, tay nakagsapol iti panggadak, bakit? Sige, inak umutang kininana Cora. Bareng pautangan na. Oh, atuyan, ti ututangam asang aribo, Maria. Ngambayadam tuwan. Wena na Cora. Kat agyaman na ka. Anya aya at trabaho, ti sapsapulan ngamin nilakay mo. E dinto taado mati mabalin na pagubraan ditoy. Kaya't nakano daytay dakdakkel ti masweldo na, nana. Kat kabayatan ko mga awan pa'y trabaho na adakkel ti sweldo na. O di makitagad pa'y laeng kadagiti kakaaruba nga datalon na. Kas kanyak, diin may kumanakiburas iti maes. Tapno dua kayo at inangdanak. Wen nga rod, nana. Ngala, sapay ko mga raw taada masapulan na trabaho. Adakkel ti sweldo na. Na, itay ka pa'y anak kasango dita sarminga. Na. Nakabisngay ka. Sakit inusar mo, takakaiso na at t-shirt mo akabarbaro nga iduldulin ko. Wena, kitain nakman no natairak, bakit? Anya lakit din to'y asawak aya. Wanen, nataerkan. Ala, mudtoyin tay inutang mo akwarta, tay nakon. Oh, atoy. Agyaman na ka, bakit? Ika gumaam ti agsapol iti panggadam lakay. Tani, maibusto man ti abasto tayo. Wen, bakit? Ala, inakon, tamangan no matagtakanin tay kasi narak ko. Kasi narak mo. Ha? Kaya't ko asawan, tay sarakak at trabaho, Anya lakit din na ya. Mala, ingka nga rudan lakay. Agan-anad ka. Sige, mangan kan, Julia, my love. Nabayada kung day ta in-order mo. Agyamanak ha? Ngam apay adi ka nag-order iti ka na, my love. Sa nabalikan niya ako, takalkalpas ko anangan, itay rimwarak iti balay. Ti importante kat mangan ka, tajak kayat amabisinan ka, my love. Kasta ka di? Wen, iso amangan ka. Kateot utangag. Ada ka di, my love? Uwa na. 700 lang matiut utangam. Mabit lang Oh, ato iti kwarta. Agyamanak dado, my love. Kasapula ko, nay. Igatang ko iti gatas ti anak ko. Amamatan a single mother, ha? Ngawan trabaho na. Awan apulos makukwarta na. Uray saan mo nabayadan dahil 700, my love. Tulong ko kan ka. Ngamin, ay ayatan ka, Julia, my love. Agyamanak dado, my love. Hey, at tinatang Maria, umay kayo paramanan iti apit may. Ay na, agyaman nak pare Samson. Ngam imbagman, taikanda kami itinatang. Anya laki din aya. Gagangay tagkakaaruba. Ay, un kayam. Ayan ni parida daw. Ay na, napan nagsapol iti trabaho na Aday tay dakkel ti sweldo na. Aya? Ala Sapay kumata makasapaw. Wen nga rod pare. Alang arudain. Innakaw. Agyaman nakmanen iti intad mo anatang pare Samson. Nay, apay anak katugaw ka dito'y igid ti kalsada, baraw. Kansa di no ti papanam. Agin ina nakaklaan tata. Awan ngamin ti pagpletek. Iso magmag nakaklangan. Naggapo kay jay sentraw. Wan tata, napanak nagsapol iti panggadak. Awan na sapulak. Kayat mo ti trabaho. Ay, wan na tata. Basta dakal ti sweldo. Anya ko maatrabaho ti kayat mau.
Urayan niya basta dakil ti sweldo. Uray illegal. Wala. Ammom baraw. Saan alimpyo ti panunot mo? Isumot lagaya managnagnaka. Gaputa saan alimpyo ti panunot mo. Ha? Hoy, saan nakabagtitan niya tata? Limpyo ti panunot ko. Apay, sa dino ay ati pagawidam. Dua pa ya barangay ti labsak. Sakbaya makadano na kay di barangay mi tata. Aw, makitam? Talaga sana limpyo ti panunot mo. Adda ka di trabaho mabalin mo pangisirkan kanyak tata. Uray illegal no iso. Hay, anya lakit din ayat ti sana limpyo ti panunot na. Mala, agawid kan. Kat kabayata na magmagnaka. Padasem nga amirisan. No apay nga imbagak asana limpyo ti panunot mo. Ha? Inton makadanon kay di balayaw, agsarming ka. Kat kasaritam ti bagim, no apay nga imbagak asana limpyaw ti panunot mo. Apay anarapian ka. Sakit ko nam anagnag na ka, dadaw lakay. Naibos nga rin taintad mo asang haribo. Iso nagnagnaak. Apay? Siyempre, agkarapliti ak. No sa dino laditan, tinagsapsapulak iti trabaho. Kat, adda na sa pulam at trabaho, adakkel ti sweldam. Ay, awan nga rod bakit? Ay, sayang man nga rodan tay sang aribo Sapay inutang ko day jay kin ni nanakura. Manaw ti utangan pare dadaw. Uray 3,000 lako ma pare. Barang makasapulak itan iti panggedak. Sige pare, pautangan ka. Mabit lang taalag kiti bulsak. Imbag ka pa'y pare. Nagaduti kwartam. Ay, wala. Nagagitak nga ron niyag trabaho. Adtaw iti 3,000 pare. Agyaman ak pare Di kagdanag. Bayadak tumatlaan. No kasta, pinautangan na ka ni Pare Samson iti 3,000. Wen bakit? Ingka nga rin gumatang iti bagas. Nawadwad mo tanautang mo. Ay, sana bakit? Tausar nga rod ang mapanagsapol iti trabaho. Daytay dakkel ti masweldok. Awan nga rod bagas tayo mat. Makamu ka pa ilang agiremedyo bakit? Mala, inakon. Lalaingam ti agsapol iti trabaho lakay. Wen bakit? Mala, agpatuloy ako. Sige, Julia my love, mangantan. Ay, agyaman ak my love. Kunak numapaayak kita ken ka. Ngamin, awan igatang ko iti gatas di anak ko. Di kagdanag my love, ikang ka. Talaga, my love? Ada ka di 2,000 ang maited mo kanya? Wala, adda my love. Ay, agyaman ak, my love. Ay na, talaga gayam nga ay ayaten nak, my love. Ang mabalin ka di, akalpasan ti panangan ta dito yung restaurant. Kat inta pa agpasyar. Mapantay di parke, my love. Ngamin, kayat ka kumamot amagkan. Ha? Kwa. Sorry, my love. Ngamin, agdardarasak, taimbatik la di anak ko iti kaarubak. Ada ngamin papanan na, iso ako na sa anak ng agbayag. Ha? No kasta? Mabalin nga agkan kaitan, my love? Ha? O sige, nga may tipingping ko laang wan. Tani, mangmangan tapay. Uwan, my love. Uray di talaang pingping mo, ti agkak. O, aday ta, inagkan na kun awanan ti makunam. Ita, yawat mo, tay 2,000, my love. Naskan ngamin ama panakon. Ay, kat ituloy tapay ati mangan. Mabalin ka di nga ipabalot ko laangan dagita amakan. Tayawid ko laangan, my love. Ha? Sige my love. Pabalot ta nga ruden. Tayawid mo aminen. Uray day takanak. Yawid mo matan. Pabalot mo matan. Ay, mabanugak man na magmag na. Inala amin ni Julia ti kwartak. Kat awan natda. Uray pagpletik ko ma. Ay, aginanak pa'y. Sa ituloy kong tumanin ti magnainton madamdama. Nay, si kamot dayta. Ha? Nagnagnaka ka di manain. Ha? Si kamanan tata? Apay nga da kamanan dito yung kalsada.
Wan tagpag na pagnaak no kastoy nga oras. Kat dandan ni sumit nga tata. Kat sika, apay nagnag na ka manan. Awan manan pag playtime. Apay nga main, adi ka nagitid da iti pag playtime. Tata. Anya lakit din aya. Saan ka di pa'y naglimpyo ti panunot mau? Ha? Sa anak mo't abala Nagsarming ka ka din iti balayaw? Kat kinasaritam ti bagay? No apay nga imbagak asan alimpyo ti panunot mau? Ha? Ilimpyom ta panunot mau. Iti kasta, saan ka na magmagnapay nga agawid? Gaputawan pag playtime? Sige. Inna kong tagpag na pagnaak. Na, dayjay alakay. Isunsamat ti sana limpyo ti panunot na. Apay ka sila nabambanog ka, lakay. Nagnagnaak kami na nagawid bakit? Manan, nagadayon a pinagpagnam. Awan nga rod pagplitek. Nasyurtak bakit? Na-short ka? Idin to ta 3,000 ti igam mo arimwar. Wen nga rod? Kahit nakasarakan iti trabahom apag sweldoam iti dakkal. Saan pa'y nga rod bakit? Kahit nangusaram nga rod iti 3,000. Siyempre, inusar ko nagsapol iti trabaho Anya! Adtuyin ti sweldo, Maria. Agyaman pare Samson. Nimbaglakit din ata da ka akadwamay. Iso andal pa sa dagos ti trabaho. Un pare, no kasapulan nyo ti sweldoan nyo, ay abandaklat na pare. Ayun, Maray. Kahit kumusta nga'y gayam ni pari dadaw? Ada nasarakan na napanggadan na? Awan pa'y nga rod pare. Agparikutak nga rod. Ngamin, adda utang na kan ka at 3,000. Bayadan nan tulatan. Into nakasarakan iti trabaho na, Maray. Rumara kita bakit? Adda na utang ko kinitatapid ring. Papanam? Anya laki din na ya. Siyempre, inakagsapol iti trabaho ka. Kasta. Sige inka. Kat, manuti inutang mo kinitatapid ring. 2,000? Anya, nagdakulan. Uwi na, tabarang makasara ka kung iti trabaho bakit? Isuadi ka nagungungit. Dayjay tay naglubanan ni Dado at tricycle. Surut taglata. Manong, surutin talata dayjay nalabaga at tricycle, Di kagdanang, tagbayad ak manong. Sige, surutin lata. At dagaya magururay kan po na ababae dito'y restaurant paliiwak ti awanan bain adato. Ininin, adda intad na akwarta. Inagkan ni Dado ti bibig jay babae. Imayak pare Samson, takayat ko nga ibaga, anidado ti agbayad iti nautang na kan ka. Awanan bain ti asawak, at dagayam kasinsin narak na babae, kat iso ti pangpangtadan na iti kwarta. Ay, nagalasain? Pumanaw kamin kadagiti anak kaw, makaamun ni Dado iti biyag na. Inkasingiran, tadikat agruam, pare. Maria! Ay, napnapanandan. Sapay mabisina ko na yan. Hinimat nga min, Julia. Hinala namin tay 2,000 nga inutang ko. Sa nagdardara sa Pimanaw. Iso nagnagnak man na nagawid. Kat mabisbisina kaon. Sapay awan na pulos ti makan dito'y balay. Ay, pakipanganak nga ingatan. Nalpas kan anangan, pari dadaw? Uwan, pare. Agama na ka, tapinakanak. Kasta unay abisin ko itay. Kaslahak pa yun matalimu daw. Ay kat ganabem pare. Naimbagkid di atan asya nagpaigan ka. Talagang awan ti panunot mo. Pare. Ita, kaanom abayadan tay 3,000 nga inutang mo kanyak, paray. Pinagbabaim pa imot nga raw.
Inton maadaanak to iti trabaho, pare. Ay, kasapula kung 3,000. Iso bayadam iti mabait, pare. Uwen, pare. Awan kat panunot mo Iso nga ita, pinanawan na kan ti pamilyam. Ngamin, awan sir-sirbe mapadri ti pamilya. Ha? Ay, padasem ti lumaban kanyak, takugtaran ka paray. Ha? Di ka lamasyan iti pamilyam. Sige, pare. Agbalbaliw akon. Ikarik, tadyak kaya't apanawan dak ti pamilyak. Iti agnanayon. Aday ta. Makikita kong tirupak iti sarming. Ay, Juan, husto ti ko natay lakay ijay igid ti kalsada. Agsarmingak kat kasaritak ti bagik. No limpyo nga ta, wenno saan ti panunot ko. Maamiris ko itan ti biddot ko. Juan, pudno launay asan alimpyo ti panunot ko. Iso nga ita, ilimpyo kon ti panunot ko. Ay, anya laki dinaya. No pamilyado ka, ilimpyaw ta panunot mo. Anyakit nga minag, taotangam ti kwarta, sa mo ibabaay. Ay, sana talaga alimpyaw ti panunot mo, lukas ta. Anya laki day. Malah, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinaulwan. Sarmeng! Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Anya laki din. Adda pa panak inton bigat lakay. Iso asika kumapay laang timapan ije pagadalan. Ha? Anyat mapan mo aramiden iseng ay? Nag-text nga min ti teacher Nicolas. Adda ka numaangay a general meeting inton bigat. Kasta ka day? Ay, sapa adda papanak inton bigat. Importante. Anya, sa di numanin ayat ti papanam. Kanayon kamot tin armar. Nalipatan ba kahit kano kasangay ni Apo Mayor inton bigat? Anya, ay na, doming aya. Apay, inawis nakakadin ni Apo Mayor, tapno mapan ka. No bilang man kasangay na, dagijay opisyal timbitado. Sanay, tinapatag. Amok akasangay na, kayan mapanak. Sigurado nga do ti ipasango da taraon. Igado ko naman. Anya, ay saan? Saan ka amapan? Ingkakit makimiting inton bigat. Sayang di talugasot amulta ti saan amakimiting. Nay, si kamot gayam ti basabat kau dumeng. Sa dino ti papadam. Ha? Ay, kwa tata. Mapanak ije ilay. Kasta ka day. No kaya yaw? Umay kayaw. Ta mapantayaw. Anya yati mapan mo aramidin ijay ilay. Ay, sus. Agkabaw kayo na talaga tata. Kino kasangay ni Apo Mayor ita? Sana ya? Wiyag paisaw. Itangal daw ti kasangay ni Apo Mayor. Anya, umay kayaw? Mabitlaang nga raw dumeng. Urayin nak. Day naklabiit agpulas. Darasan nyo karoon. Ang mga pinanganin. Maibusan ta iti makan. Nariga tayo. Anya? Ay unay mo tinday tapinggan mo dumeng. Uray laglup-lupyasin day ta ingkarga mga iga daw. Shh! Mangan kay latta ka day. Di pa gaburidwan na iti pinggan ko. Ngamin, ada silipin ko dito bulsa. Anya? Isupot ko dito yung muna ginaw. Imbagla pang ramanan di bagat ko. Ha? Iswa nayunan yung maday ta ginauyaw. Agisupot kayo. Nagado ang makan. Basit mo ti tao. Iswa sayang ti makan no mabanglis lang. Iswa gundaw ayan tantata. Anya? Anday ko. Apay nga itinong paanak mo tin bakit? Imbagakmet kan ka amapan ka makimiting ije pagadalan. Ngam sa dino tinapanam. Ay kwa. Ay, pasensya ka na. Uun gaya man niya. Nalipanak mo tayo nga ada gaya meeting iji pagadalan ita. Anya, nalipatam ko nam, ha? Ay na imposible day ta duming. Ti kunam kit day. Talaga aday jay pakipalanitam ti ad-adda pampanunutam. Gusto ka di ba kahit? Matay, insuputan ka lang nga rodin iti iga daw. Tapno saan ka nga agungat kanya.
Sumungsungad ak pa lang kat tinungpaan na mo tayo. Anya? Ala, di ka nagungit. Yung kakaimangan na tamaramanam da ito, igado aparakin ka. Oh, lakay. Adda ka din nakasarita mga umay ang sarap inton bigat. Ay, addan ba kahit? Ngam kurang da nga raw. 5 dalaan. Uray 7 ko ma, tapno malpas itag malam. Kasta ka di. Apay, ni pare domingay. Padasong aya pa na. Baring awang papanan na inton bigat. Uwin nga agpaiso niya. Ni tataramon pay lakay. Ingkakit kasarita idan. Tapno pitudang umay inton bigat. Sige ba kahit? Inak nga raw day. Nawaya ka din ton bigat, paray. Apay ka day? Agparaapak nga min ton bigat, paray. Umay ka? Ay kasta. Gawin na. Umaya ka. O anya, alam ka din titangdan mo ita, wano alam tao ninton malpas tiraat. Ay kano itid mo itan di nasayaat. O atoy, paray. Itad ko lang tapno damit igatang mo iti siday nyo ah. Ay, thank you paray. Aman na nyaman na paray. Sige, inakaw. Am na magtiyo maymaw, inton bigat, paray. Nay, aldawan dumeng. Ngam adda ka pa'y lang di tangagil ilad. Ay dahay. Agsuy-suyaab ka kadilatan di tanagiddaam. Kunak man numapan ka makiraap ijay ayan datino ita. Kilaat mo tinasim madutak hindi nalagip ko kasangay gayam ni Roger. Tay nga anak ni Nana Milyang ijay laod. Anya! Kayat mo asawan! Mapan ka manan makipalanay! Ay nadumeng nalpas anakisarita kan kinitino amapan ka! Sigurado anam namaan na kadayjay! Anyat maramidan na nga si Maduta nga rod. Anya! Ha! Sapay inalamon titangdan mo! Sana parikot da ita. Di mapangkoy sublay. Tim napatag. Mapanak ija and the Roger ita. Sigurado. Layos ti makan ijay. Anya! Ni, kunak man no umay ni pare doming lakay. Yakman amo daya kumpare. Inted kon titangdan na. Saan mo ngay may? Amo ko no apay nga sa nga imay. Ha? Kasangay ni Roger ita. Amo mag. Ano dadi ti ang birthday. Layos ti makan. Sigurado, ijay, tinapanan na. No amok la kumasaan nga umay. Nagbiro kaklangan iti sa balay. Saan magaya masigurado nga umay. Ngamin pasigurado na pailang. Amumutan, dadi aduming. Talagang always present no maipapantipal palani. Nay, apay nga bakit? Awan mo naluto amakan? Ay na, nagluto ak itay. Ngam kinnan mi amin iti anak ta ti linutok. Anya? Amok matkit. Asaan kan amang rabiino agawid ka? Ha? Amok ka? Napnak ka iti igado ijay napanam a birthday. Anya? Oh, apay anagawid ka pay lang? Di ka pay lang naturog ijay. Agawid kan tulaangan no ultimo jay ipos ti lechon kat awanan. Anya ka din day tangay bagbagan bakit? Ay na, di kan mas daaw no apay akasta ti bagbagakan ka. Ngamen, kasla saan ka nga agbyag no saan amalanitan day ta subil mo. Anya? Adda ka di papanamin ton bigat, dumay. Adda ko mapangawisakin ka. Ay, awan tata. Apay aya? Ada pa pananta pakilanitan. Wan, kasangay man ti may sa kumpare kay daya. Nila kay umpong. Ay kasta. Ay na, naggana saan. San ka di nga suday jay lakay agkasangay ka na. Perme, nagaduti maparti abaka. Tamo na. Wan, isuday jay. Isungag sa gana ka inton bigat. Dagasin ka, iji palaya. Uy na, tata. Anya, mapan ka ijay daya kunam doming? Wayne, nagsarita kami ngamin ka ni Tata Ramon idi kalman amapan kami ita. Dayta kadilatan ti pakakumkumikumam. Dayta agur uray iti pakipalanitam. Yaw awis da nga ro di mapana. Anya, ha? No kastamit laang. Alaam aminin akawas mo. Di ka pa yan matatao dito'y balay. Gapo iti kastang aramid mo. Anya?
Alaam amin akawas mo. Ijay kan nga umyan. Kalpasan na. Umakar kan tumanan. No sa dino ti sumarunong ayan ti paskan. Di nakpayin matulungan nga agsapol. Gapulaang iti dayta nga aramid mo. Anya? Mairan-ranod kayo matiyaw awid ko ama ka na. Nangrunad jay iga daw. Kanayon nga day sangpit kaw. Anya? Ha? Alaing kan dumeng. Di nakpagpungtutan. Ano? Nagimasan day ti papaitan ti baka nga impasango da tata. Win nga raw dumeng. Kitala mangan ka amangan. Manmanaw ti kastoy apas kay nga dabaka. Uwan nga ro tata. Ay mabitlaan dumeng. Anya day tangay nagbukol di tabag nga imot mo. Shh! Tagtagari tata. Inalak na ito yung Tupperware. Pagkarga iti papaitan. Anya? Imbag lang isang pet ko kuni bakit kaw. Tapno di nakmanin ungtan no kas dyan nga agawid ha. Anya? Ala, mangantan ba kay? Aday nyawid ko papaitan kaniga daw. Anya? Sigurado ang magustuhan day toy. Anya? Dayta? Magustuak? Ha? Nagpuskol ti mantika na? Ay, kano day to'y tinananam. Anya laki din aya. Anya? Ay naduming. No kastamla akanayon ay jaklamon. Amangan no ma-high blood ka kadagiti nagtatabaakan kanam. Adula amin na ta high blood. Mabuteng ti sakit kanya. Anya? Gusto nga mangan takidin. Ganasen ta day to'y papaitan ken iga daw. Na, pagla ni Duming, dahil si ti kayo lakay. Uy nagpaisaw. Napartag samay. Siguro nakaidamot laktan ijay. Mabitlaan. Mapan ko man kita ay. Nay, si kamagayan pare. Anyat kukuam dito yung sirok ti kayaw. Sika magayang pare tinaw. Naggapam. Nagdamit imit mo asupot. Ay, nagapuak man iji amyanan. Kasangin ni pare Berteng. Igado da ito yung inted na. Agawid ako man ng kalata si makitiulaw ko. Iso nga, inuldag kulatan dito yung sirok ti kayaw. Anya? Barang pumipenton madamdamatap no makaawid ako. Nasakita talaga ti ulaw. Umaykan pare. Alalayan ka langay. Itulod ka balayaw. Narigat no marabiyang ka dito pare. Sige man ko pare. Ay kit agyaman na ka. Anya na ito na mapaspasama kanya bakit. Marigatan akong umangas. Nagsakit ti barokong ko Ay nalakay. Nasaysaya at salaangan numapan kan ipadoktor. Ngamin, panagkunak, sintomas daytan ti high blood. Kasano ko ma-high blood? Diyak masigurado. Isungarod ang mapantan tapno maamuan tanoan niya dayta. Kentap no resitaan da ka iti agas. Sige man. Mapantaman bakit? Ngam sika kumapay lang ti makamu iti kwarta pagpacheck up ko Awan ngamin pulos impulsak. Naimbag nga orasyo, sir. Ma'am, kasnangmat ka na kayo, Dok. Anyat ni resulta ti check up ni asawak. Kas itinakunayo itay. Marigatan ni sir nga umangas. Kanayonan nga agsakit ti ulo na. Kanayon ang maulaw. Ken agno nosebleed pa'y. Dayta kat sintomas ti high blood. Anya? Liklikan nyo kumatimangan kadagiti natataba, sir. Nang runa no ti trabaho yo kat saan unay anarigat. Kaya't ko asawan, saan kayo ngaglingat? Ay, daytan ti kunkunakken kaduming. No may papan itimakan ang nagtataba. Dagita ti kayat mo. Bakit? Kasta ka di. Ang mga no kanayon mat ngamin akarne ti sidsidaan nyo, sir. Ay na, siya kun ti sumungbat iti dayta sa ludsod yo, Dok. Wen, kanayon akarne ti sida ti asawak, doktor. Dayta ti rumbang aliklikan nyo, sir. O ati ti reseta. Gatangan nyo latan ni Jerwar. Ay, agyaman ako na Dok.
nagadumot din da ito gatangan nga agas ko, Dok. Ay, sading no ngayon ti pangalaki ti gatang ko kadagita. Ha? Kadayon na karne ti sidam ako na ni bakit mo. Day tanto lakit din agas mo, ti saan mo ang magatang? Ay na, Dok, karni akanayon ti sidana. Ngam saan nagat-gatangan. No di kat tunggal adda palanit. Always present. Anya, Ah, Anya nga ita. Nahaybladan, gapu iti kapapalanit na. anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ina, mabalinay, nanang, mabalinay. Anya ti mabalinan, Maksimaw. Mabalinay ngayon ko, dagiti baboy kaw. Agsapol kan iti bayar. Inak ibaga ni ganay, tagatangan ng ti baboy kaw. Sambutag tanangina ita ti presyo ti baboy, nanang. Nalamapan kan, tapno maidispos mon dagiti baboy mau, Maksimaw. Papananyaw, tata Maksimaw. Agpadaya kayo, may. Mapanak ije balay da ganay. Ilako kon, dagiti baboy kaw. Istawng, adda na panan ni ganay, tata Maksimaw. Ha? Sa dinaw, nakitak itaya na pan nagpastor ka dagiti kalding na. Aya, wain tata, amangan numabayag pa'y da jay nga gawid. Apay anak ko nam dayta, istawng. Magkabalay kayo aya, kiniganay, tapno amom dayta. Kit no naganak jay talo kalding na, isotes asikaswin na jay kalapaw na. Aya, no kayat mo, inkalangin surutan na jay kalapaw na, tata Maksimo. Ay, urayak langin na makaawid jay balay na. Nagadayaw jay kalapaw na. Ay mabanugak ang magnaa. Sumrek ka pa yung arod dita balay, tata Maksimo. At dalibin ko nga harak dita. Ah, arak, ay, halaman nga raw, istaw, agsyat taman. At kung yun ti bayad dagiti dua ka baboy mo, tata Maksimo. Ay, agyaman nak, ganay. Nakatamba kayo tinapinta sa presyo, tata Maksimo. Wayne, nagadungag paiso tinaglakwak, ganay. Nagpuskol asag sa sangaribaw. Aton aday ta ang pag-inom mo iti arak, tata Maksimo. Ay kat una, nawadwad day tuyain apag sukmaon. Malang araw, panawan ka nga ro lang, tata Maksimo. I-deliver ko mo iti sa bali at tao, ti ginatang ko king kaababaw. Kapampanaw mo ni ganay, aging matang iti baboy mo, pare Maksimo. Ay Wayne, pare ko tikat. Kasla kwarta na ita, igamama. Kita lang aro din a kwarta. Ibagampay lang akas la kwarta. Ah, kayat mo, nga agdubli na ita igamam akwarta, pare Maksimo. Agdublay. Ay kayat ko pare ko tikat. Nukas na nga raw, tumngag ka, iti ibagak. Anya teramiday, tapno agdublay. Yasidag mo tilapayag mo, tayari sa asko king ka. Adtoy, tilapayag ko, pare ko tikat. Sigurado ka, pare ko tikat? Wain, pare Maksimo, saan lang agdublay, no di ka agtriplipay. Mala, ikuyog ko ni Staw. Imbagla bodyguard ko, pare ko tikat. Sanga ribaw. 2 ribaw. 3 ribaw. 4 ribaw. Maksimaw, bilbilang matay ta kwartam. Way, nanang. Igatang kunto manay ni Tiburias dagito kwarta. Kano naging ati boryas ita? Kurang day taupat aribaw abilbilangam. Ay, jak pa'y nalpas na nagbilang, nanang. Medyo nawadwad may, tinaglakwak iti 2 baboy kaw. Nan, ikanakman mat iti kwarta, Maksimaw. Pangaramatan nyo iti kwarta. Katigatan ko iti sidaan Madapay mo si dain ta ije ref.
Ada ayamot rifta, kat awan mat. Awan na ya. Ay kunak no adda nanang. Mangtad ka, tay nakagudong. Anyat gatagan nyo aya, ijay tsindaan. Masapsyapol dito'y balay. Awan sibuyas, awan bawang, awan laya, awan bugoong. Kaila dumawatayin kada kiti ka aruba. Sayang lang ti kwarta, apaggatang yu kada kita, nanang. Di mo pala ibaga no, di mo kaya timangtad kanya kiti kwarta. Igatang ko iti boryas na gito ya kwarta, nanang. Yak kayat ang makisaya. Anya? Agdublin to na ito kwartam no mapantayo iti palutan, pari Maximaw. Sigurado ka, pare kutikat? Wait, kunak lang aruday, paray. Anda kontak ko iti unag ti palutan, jay mangabak ang manok ti tayaan tayaw. Talaga? Kaslawan pa nagtalik mo kanya ka. Mala, mabantayaw, kadwatan ni Istong. Ay, basta sigurado ti bagbaga maparay. 100% asigurado ti bagbagak, paray. Sigurado ang magustuam ti papanantayaw. Ha? Naragsak niya, paray. Hinagalas, di mo bagay. Anyatisan ko abagay, nanang. Day tabado ngayon suot mo Saan mo't apang ruwar day ta? Ay, sa anak mga agpapugi iti papanak, nanang. Sa dino ay ti papanam ako nam. Pagkwartaan ti papanan may, nanang. Pagkwartaan? Wain, kwarta ti sangput ko inton rabe. Ay, nagganasan ngayon no kasta. Ay, ikan nagtuman nga rod iti kwartak. Tapno kay kayat ka Wain, nanang. Mala, inakaon. Tadagasik pa ni Istong, iji balay na. Stong! Ayan, Mau. Stong! Adda ka kaday? Adak dito'y kasilyas, Tata Maximaw. Umayak man. Sumrek kalatan, Tata Maximaw. Nakasiramot tiri daw, Mau. Sana nakatrang ka ta. Basta lukatamlatan. Mala, kartengam nga ron dita kasilyas. Tanapatag ti bagaking ka. Nyat ibagayo aya, Tata. Ikuyog ka, iji palutan. Anya? Ay, awan mo pagpalot ko, Tata Maximaw. Siyak ti makamaw, basta sumurot ka kanyak. Kaano tama pan nga Inton malam, sa pulin tayo dyan, ni pare ko tikaw. Pagkwartahan da ito, yapapananta. Istong! Nay, beer house may tinapanantayaw, pare ko tikaw. Wait, tumagas tayo lahag nito'y beer house, pari Maximaw. Mag-relax tayo, basay. Wow, nagpipintas na giti babae dito. Tatakot ikaw. Ay, mabit lang. Kaya bak niya'y sukik ang babae. Ading! Umasidagay. Hi, darling kutikot. Hello, mate. Ading. Kaya't ko lang ngayam amoking ka nagiti kakadwa. Kasta ka di, tata kutikot. Pare Maximaw, iso ni Jenny. Jenny, iso mate ni pare Maximaw. Nice to meet you, Tata Maximo. Tatakot ikaw. Siyak ngay mo. Iyam amunak mo ta. Ay, aguray ka, Istong. Jenny, iso ni Istong. Istong, iso mate ni Jenny. Nice to meet you, Istong. Nice to meet you, mate. Ading Jenny. Agtugaw ka, Jenny. Agordal ka iti kayat mo kanan, kan inuman. Okay, Tata kutikot. Pare Maximo, aginom tayo pa ibiit. Kadwa tayo ni Jenny nga ginom iti ara. Ay, kid, uwi na, pare ko tikaw. Ay, nagganasin nga. Italang manay na makaabayang itinapintas a babae. Ay, sa bali mo gaya mapalutan tinapanantaya. Agpilikan iti kayat mo, pare Maximo. No ababay tada iti stage nga agsalsala. Sa pula o sa putay. Ay nga, sa pula sa puti asasawam dita pare. Iso ti color na iti underwear da, pare. Agpilikan iti kayat mo dita. Nasyakaw ti bagamaw. Siyak ngay mo. Tatakot ikaw. Agpili akadimot tayo. Why, Istong? Ako ang bahala. Ay, kukwak jay nakapula. Tatakot ikaw.
Kukwak mo tayo, jay nakaputi. Ina, nagana say. Sige. Payabak ida, alpasan, ti panagsalada, tapno at partner yaw. Nabartak matandag iti kakadwam, tatakutikot. Ha? Ay, kaslasan na paimot anabartag, Jenny. Pari Maximo, Apay, pare kutikat. nabartag kayo kaday. Ay, saan pa'y pare? Kabailan mi pa'y kini istong ti uminom iti ara. Wen, tata kutikan. Kabailan mi pa'y ti uminom iti ara. Nukas na nga ron, agurderak pa iti arak. Waiter, mangyag gabay ti may sa case nga arak ito'y. Hey, awan mo tin dagiti babae. Kakadwa tayo nga agininom, pare kutikan. Ha? Unang peso. Di namutan nagsubli dito'y table tayo. Uray ni Jenny, katibal tayo. Awan mo tin, tata kutikan. Napala siguro nag-CR ni Jenny, Istong. Hey, nagado nga arak, tinorder mo, pare. Ato ti kwarta ma. Basta siyak ti baka mo, agiinom tayo lata, pare Maximo. Nagurdarak pa'y itipulutan tayo. Kasanungay pare. Yak sabi tin, kabalan ti mapan makipalot. Ay, di mong pagparikutan na ita, pare Maximo. Di na batang nag-enjoy tayo ita dito'y beer house. At nababae, akatibol tayo. Sa bagay pare. No, kaya't mo pa iti magitibol iti babae. Ipagamlagan niya, nagpayapa, paray. Kaya't kumuti babae, tataputi ka. Ay, una, Istong. Ikan kamay, tapno saan ka amalugay. Sa bali man na babae, ti pa umayak nito'y tibol tayaw. Abay ngay, tata Maximo. Nagulimok mo tan dito'y berhas. Awam mo tan, dagiti nagado at tao. Agpaisa. Kaslada tala ngay, ti tao dito'y pag-iinuman. Istong. Napanan ngay ni tata kutikot, tata. Nakariing kayo matgayam, Tata Maximo. Naiturog mi gayam dito'y lamisaan, Ginay. Ayan ni pare kutikot. Imunan anagawid. Ay, agawid tamutan, tata. Ay, wine istang. Garigatan tati, tumakdal. O saan kayo pa yung agawid, Tata Maximo? Bayadan nyo pa, dagiti ininom yun. Anya, ay isa na da kami ti agbayad, Ginay. Ni pare kutikot, ti mang bayad, iti bilmay, dito'y pag-iinuman. Da kayo kano ti agbayad. Iso nga imunan anagawid. Anya, ay, impasubo na kung ti awanan bay na pare kutikot. Kat manungay ti bayadak, adeng. O, adto ti listaan. Inyawat kanyak itay ti waiter. Ha? Ay, nagdakilan ti bayadak abil may, Ginay. 15,000 amay. Wan, Tata Maximo. Sabali ti bayad dagiti babae ngayon table yo. Sabali mat dagiti drinks da. Anya. Ay, naspak, Tata Maximo. Binudol na kalaki dahil ni Tata Kutikot. Ay, agsaga na kanya kawanan ba yun pare Kutikot? Agsaga na kanya. Ay, awanain, nanang. Awanain. Anya ti awanan, Maximo. Di kwartak akin si Mila. Nabudol. Ay. Anya, nabudol jay kwartam. Asino tinang budol kan ka, Maximo? Ni pare Kutikot, nanang. Nagurder iti inuman mi nga arak. Ganda nga pa iti babae nga intibal may. Katsyak tinagbayad. Ay, awanain. Nay, kasano pa'y itan? Di mon makamat ni Kutikot, napana ni Jepangasinan. Ti awanan bain, binudol-budol na laeng, tapno makainom laeng iti arak.
Ay, leksyon kan kadayta. Apay nga minamamati ka dagos ka dagiti bagbagana. Nanang, Ay na, maksimo aya, agnakam ka ita. Sayang di kwarta abaya dagiti dua baboy mau. ay nanang. Ay, anya pa'y nga iti gatang mo iti burias nga ibagbagam. Gumatang kalaangin iti pigibang kapagurnongam iti barya. Anya, Di nagtupay maikan iti igatang ko iti sidaon ta. Aw, anya ga ita tinapasamak. ay, Napanlang iti arak kan babae iti kwartam. ay sayang ti kwartak, nanang. Sayang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Alas 7 matan. Ngam apay nga ta. Awampay ni Nana Aurea. Amagano saan pa'y anak kasukat day jay. Anya lakit din aya. Naibagamot ka nakwada. Nga awan ti agpauray iti mabayag. Tapno saan tayo amala daw iti programa. Sa bagay, nasa papaylang. Anya anasapa. Naladawon na ng alas 7. Apay, binaliwan nyo ayat ti oras anak kaw. Kunak man no alas 9, maurnong tayo ditaw. Anya? Alas 7 tinapagsasaritaan tayo idi kalman? Ha? Apay, anya ti imbagayo kini Nana Aurea. Alas 9. Ay sus, awanin nanang, isumat lang gayam ah. Ay na, da kayo gayam ti akin basol. Sa bagay, alas 10 pa'y mo ti programa. Nasa paunay. Anya nga alas 10, alas 9 nga rod nanang. Isu nga rod ako nak, nga alas 7 katrumbang nga agrubwat tayon. Ngam, alas 9 matgayaman ti imbagayo. Anya, alas 9 aya, kunak no alas 10. Ay na nanang, di yumanin nangag ahusto. Ala, aglugan kayon, agrubwat tayon. Ano san ni Nana Aurea ti agkumyot? Ngam agpasensya kay to kankwana, tada kayo matgayam ti akin basol. Ay na, pasensya kayon ah, no saan kayon anauray Nana Aurea. Awan anyaman na balasang ko. Naladawak mo ngamin. Basol ni nanang daytoy. Sa balimot gayam ti imbaga na nga oras. Wen balasang ko. Alas 9 ti imbaga na. Ay una yan ni nanang. Jak amuman kankwana. Kasla di na dengdenggan dagiti maibagbaga kankwana. Ay, ang mupay kini Mari Agustina. Uray husto ti maibaga. Sa balimot ti ibaga na. Uwan nga rod nana. Ken addapay nadlaw ko kankwana balasang ko. Numaminsan, sa balimot ti sungsungbat na iti maibagbaga kankwana. Uwan nana. Dayta ti may sapay nga ugali na. Iso asyak pa yan ti mababain gapu iti aramidan na. Ay, pasensyaan nyo kuman ni nanang. Sana bali, tabagbaga akmanan. Nanang, in kayo man agpa-check up? No kayat yo, kuyugan kayo. Ha? Apay ngagpa-check up katawan mo't sakit kaw. Anya? Kati sumag. Ipakonsulta tayo kumaday talapayag yun, nanang. Amangan no adda ti problema iti lapayag yo. Ayawan ti problema iti lapayag kaw. Gaputawan mo ti marikrik na kanasakay. Kan sa anak mo tatulang. No kasta nga rod nanang, denggan nyo kumaan na imbag dagiti maibagbaga kada kayo. Ay kadangdanggak mo't anaimbag. Kas kumaita, nangagkuan na imbag dagiti imbagam. Nangagkaw gaputa saan mo tabangking dagiti lapayag kaw. Anya? Kag ti sumag. Nanang, seryoson nyo man ti ibagbagak? Saan kayo atulang? Ngam apay nga akas lagdiyo dengdenggan ti maibagbaga. Ha?
Kasla ko maidi na minsan nga aldaw. Alas 9 ti imbagak. Ngam pinagbalin nyo matan nga alas 7. Anya? Apay nga ta akas dyan ni Nana Agustina. Apay ka di. Kasla ni namang nga na imbag dagiti may bagbagaking kwa na. Kasta ya. Kitwan may, kasla ko may dinaminsan. Adati bagbagak. Sa bali mo ti sungsungbat na. Anya? Hay, jak pa'y ngamin nakatkatungtong. Inso jak nadlaw day takin kwa na. Ay, obserbaram adi na. Intun adda ti pagsaritaan niyaw. Paliiwag. Sa dino ti pag-obrami ta, dinaw. Di na, tata. San adino? Ah, kastaya. Wen, tata. Ito lang public market. Ah, kahit agap-abang ka kaditi pagyanam. Wen, tata. Kahit manungay ti abang yu iyay. 1,500. Ay, kung nakano 5,000. Saan, nana? Ay na, nababamot gayam. Ha? Di na sa lahat ng nababanana. Tapno tipid. Anya? 5,000 ba nasasawam si Agustina? Ay na, magibabayin ka talaga. Ay, kung nakano sweldo na ti bagbagam. Ay na, rinta na yung dagos na ti saritaan may. Saan na sweldo? Anya? Hapay nga minaya nakisawsaw ka iti saritaan may. Di mo amo nun ti pagsarsaritaan may. Basta ka lang agsasaaw. Uray ko mano dimngag ka pa iti bagbagana. Kunak nga ron no sweldo na ti bagbagayaw. Ay na, saan pa yasimbagin iti husto na ita 5,000 ibagbagam. 5,000 lang mitaya ti sweldo na iyay. Ay adayo mo ta. Abay, mano ka day. 22,000 kada bulan. Ah. Iso na bainan na ita 5,000 mo. Ay, dakal magayam ti sweldo na day di abakla. Kaya ti sumay. Iso di mo sang kay baga na ita 5,000. Gapot na mabainan ka lang. Ay na, saan na may ibungos ti katawa? Apay ka day. Ay, Katawa dita. Sakit kasla maibusan kay ti angay. ay na, makakatawa nga ron. Aguray ka di na. Imbag man ta komportable ka nga agkatakatawa. Nga uray bungal ka. Ha? Si kamot gusto ni. Papainan lang lang man. Pasensya ka na. Makaisa mga raw. Di tayo tsuram di na. Sa naman tabagay ko matibungal. Malawa na. Apay ka di ka ni Nana Agustina. Ay na, madamat si saritaan me, kinitata mabini. Damdamagan na ngamin, numanon ti abang ko, kat kilaat anag sa ni Nana Agustina. 5,000 kung kunanagit di. Day nga ro, di bagbagak. Iso ako nak. Birngasak sa iti 5,000. Ay, di ka gararami di no. Ta siguradong agsakit tinakam na dayaging ka. Ay, kita man Agustina. Sika, ti saritaan na kiti kaaruba. Di na sayaat. Kaya't nasawon, famous ak. Anya? Ay, agraraman. Famous mo ta sasawam mo. Kunayo nga ron asyak ti saritaan dagiti kaaruba. Sika, ti saritaan da. Gapoy taramid mo. Ano ada ti manggag mo? Mabaliwan mo ti bagam. Kas lang amin, sumrag di tambay sa alapayag mo. Rumwar di tambay sa alapayag mo, ti dengdenggam. Ay na, Agustina, di ka kasta-kasta. Sa akin nung mabagaan ka, agpasugnod ka, kaslaubay. Nga orela di mo kasasaw na kiti kabalay makaw. Ay, hustaon, adon timbagam mabinay. Kita man na ita, Agustina, di mo pa'y kaya ti mabagaan. Ngam sana mabalay na, Agustina. Gaputan no kasta kalaga kanayaw, amagan no may sagmak ka. Papanan nyo ka din, nanang. Ay, ije man tirsina ni Maria Aurea. Mapan ko man kitaan no, dala ko na anak na taong. Ayun, ananang. Tapno adat isagpaw tayo, iti pang maluman tayo. Ay, wala na kaw, tanay. Makaumamot gayam ti karne akanayon. Katuan, da kayo ngamin
Takar niya ka na yung tinutlutuan niyo. Ni tatang mo pinagsasaruno na ngamin tinagparti ti manok na. Mabit man gayam nanang. Mapay ka da, Cheryl. Urayin nak man biit ta mapanak mangala iti kwarta. Taigatangan nak. Tapno uray sa anak kun arumwar. Anya ka di tigatanga ka nakaw. Igatangan nak iti diaper nanang. Tani, saan ana mag-andag iti linabaak alampin? Malaho na nakaw. Ingka nga ro dalaan ti kwartam. Tasya kun ti mapanagatang. Si kamot gaya, Mari Agustina. Ay, wan maray, umayak la kumagatang itinatang, gamkaslawan mo't lakaw. Ay sus, naladaw kan Mare. Ginulpi mo't din ni Dino jelako kamustasa. Adda ka nung amin bisita na. Ay, kasta ka day, ay sayang, sana balin karnin atigatang Mare. Adda nga ron karne je balay, iso nga umayak kumagatang itisag paukaw. Ano sa mun ati mapan ije tersena ni Mari Lucia. Ay, nasa anon Maray, masaduta ko na mapanigay. Ay, nagadayaw. Ay, wan gaya Maray, ikanak man iti may siapak a sisters. Agus usar ka pailaang iti sisters, Mare. Kunak man no nagmenopause kan. Ay, si kamot Maray, sana siya ti mangusar. Ni Cheryl nga anak ko. Nakasangpot kayo gaya man nanang. Ururayin da kayo ni tatang. Tapay ka na. Ururayin na nga rod no adagin natang yu anateng. Ay, naawan mo tanakaw. Naibus tila ako ni Mari Aurea anateng. Sayang. Jay karnilatan ati si daan tayo. Ti pagpagatang ko ngay nanang. Ay, day taman day. Hindi sok di tatugaw. Asukatakman ni baby. Nanang? Apay ngay assisters ti ginatang yo. An-anwak ngay daytoy. Kadnoy sumatimbaga magatangag. Nanang, daya po timbag agatangan nyo saan assisters. Anya. Ay na, tatang. Jak maawatan no apay akas jay ni nanang. Jak amo no tulang, wano aging tutulang. Apay ka di manahin, Cheryl, anakaw. Binilin ko, agumatang iti pampers. Ngam sisters kit din ti ginatang na. Anya? Ay, nagadayo mo dahi ta sister, iti pampers. Nga rod tatang. Ay, talaga saan na mapyar di nayaw. Talaga abang kay, nagitilapayag na. Ha? Oray uso tinaibaga, sa bali mo ti panagdenggag na. Ay na, kasano no sa bali at tao tinagpagatang, di kat kababainan. Ay, atatang nakababain at talaga. Ay, yan niya laki din dahi ta tao. Di na ngamin danggan ti maibagbaga, tatang. Ganti madi, alis to asumungbat. Nga oray di na naawatan dagiti maibagbaga. Ay na, no kuma nagrubwat tayo itay, ang mga nakasangbat tayon. Wan nga raw, kasla inuray tayo nagtudaw. Wan nga rod. Ay na, natuduan tayo kat nga rod, gapulang iti wat-wat. Anya ngay, nalpasan. Sa bagay mo't kiti ay wala na. Apay adi na pa ni tata mabini di punsyonan. Kat kaanakan na mismo tinagpabunyag. Ay, wan nga raw. Naabot-abutan. Anya! Abay nga katawa ka ngay. Katawa am ka din na ito'y kaputik an naabot-abutan. No talaga ka, sukataman nga ron iti barbaraw. Kan may sa, apay akatawa am. Gapo ka dita payong deta usar mau. Ay nanana, adun tinasauyo. Kan may sa anak ko mga agkatawa. Singang tumot ngamin. Idamdamagek. Apay ka di, asan nga imay ni tata mabini, japasken. Adayumat ngamin ti sungbat yo. Huwag nga rod. Naabot-abutan kun kunayo din. Apay, naabot-abutan ka din ni tata mabini. Ha? Anya nga ita na Agustina. Saan kayo makasungbat?
Ay na, namaminsan nga minana. Dinggan nyo ana imbag, dagiti maibagbaga. Sakpa asumbat kayo. Tapno saan nga adayo ti isumbat iyo kadagiti ibagbagada? Malawanan din pasensya ka nga rudan. Awan na nyaman na nana. Palagip lang dayta. Tapno saanan ang maulit pa eh. Dinggan nyo ngamin nga umuna ti bagbaga ti tao. Sakpay asumbat kayo. Tapno maliklikan ti wrong answers to right questions. Ay na. Umle ka talaga kinan Agustina Tata Mabini. Apay, anya ka di man ang tinaramid na dinaw. Damdamagag no ape asan kayo anapan ije pasken. Ngam sa balimit ti bagbagana. Wan nga ron, naabot-abutan kung kunanak iti. Anya? Wan tata, iti nagkatawa ak. Ape akat katawaan niya. Gapo ka di, tanaabot-abutan ti kapotek. Gapo ka di, tapayong day ta usar mo, kuna naman Ay na, talagang awan prinaw tingiwat na. Ay na, di naman naawatan ti dinamag mo di na. Wan siguro atata, ang mga nukunan at ikapote na ti damdamagag. Nalabit akasta ang mga tinagdenggan na. Kit apay anabutan day takaputem na. Iso akasta ti sungbat na, di na. Ay, masarak iti day jabakla. No jakla nagpampanuno talaga tinibab ka. Apay ayaman rin. Kasano, nagaduki din timbagbagan na kanya. Kasla kanumot kalalengan na tao. Ay na, kuyog-kuyog ang mamakiponsyon. Ngam kalpasan na. Kastake din ti bagbagam kenkwara. Ay, barurudak nga raw. Ay na, idarom kondopay. Ay na, Agustina. Awan kitibain mo No idarom mo, sigurado maabak ka. Gapo iti kinatulang mo. Ha? Ay na, Agustina. Talaga bangkeng nagitalapayag mo. Nagsarita kami kinidinaw. Kit na istorya na ti hosto wala pasamak. Damdamagan na ka no apay ajak na pan iti bunyag nga manyatin sungbat mo. Ha? Wan nga raw, nabot-abutan ka no ma ti sungbat mo. Adayaw, yay damag da, iso nagkatawa da. Sakit ita, kundi darom ka. Ay na, tay kunak nga raw dahin. Denggam nga minadaimbag, nagiti bagbagada. Tano saan, ang mga nuday ta, ti mangipasubukin ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, sus Leon! Anya ti aramidam! Inisbom mo tantiref! Anya? Ay, salbag ka alaklakayan, Leon! Ipagarup mon sa amot ten a CR day taref! Saan ka niya CR di tao, Sonya? Saan? Ref tayo day ta! Ay isumit lagaya manalami bakit? Anya lakit din! Nabarte ka manen! Iso adi mo amuti aramidam! Nagangsagan ti ref tayo! Aginom tayo lang, katalyon. Siyak ti makamoy ti arak. Ayos! Adamanin libreng arak, Alex. Una, tatalyon. Kakaiso na nga da kwartak, di aginom tayo iti arak. Tumagayak man nga daw, tapno madigos ti bagis ko iti arak. Ay, una, tatalyon. Mabitla ka, takarga kiti arak ti basom. At dita, tatalyon. Nagsyat kan. Ay na! Wow! Nagbanglo ti arak. Alex, kasla... Apay tatalyon.
Wow. Wow, siksya balasang. Sa dinaw, tatalyon. Ha? Apay di mo makita dahil lumabas, Alex. Ha? Ni Nana Joy ti dakdakamatam, tatalyon. Ay, wen, Alex. Saan ka di abalasang dahil tabakait? Baak? Wen, tatalyon. Baak ni Nana Joy. Nagganas jaw? Anya nagganas jaw, tatalyon. Dahil ka kumati asawak, Alex. Materialis fuertes. Uray no bakitin, ay na nagsipukilat at ipamagina, jaw. Anya? Ha? Dayday, nakalabasin ni jaw. Wow, nagmayat laki din ti panagkin ni ti patong na jaw. Ay na, nabartek ka man na si Mang Patyon. Day talata nagbarbartek ti aramidam. Who are you anyway? Na, di nakpayon mailasin nga asawam, Leon? Huyo! Na, huyo tarupam. Hindi ikaw ang asawa ko. Iba ang mahal ko. Anya ka din ti sasawam, Leon. Nabartek ka nga men, iso adi mo manen ammo tilubong mo. Siyak ni Sonia nga asawam. No talaga si ka ni Sonia nga asawa. Ipakita man nga raw ti siding mo iti patong mo. Anya? Apay nga ipakitak ti siding ko iti patong ko? No di mo ipakita, hindi ikaw ang mahal ko. Anya? Lumayas ka sa house ko. Hindi kita kilala, yun o. Ay, salbag kalaklakayan. Sige, mabit lang ta ipakitak ti siding ko iti patong ko. Aday ta, kita umon ti siding ko. Kita man no ada siding iti patong mo. O anya, makontento kan asyak ti asawam, Leon? Ha? Apay nga da siding iti patong mo, ha? Tinulad mo ti siding ti asawa ka niya. Anya? Peki ka nga asawa. Sana si ka ti asawa. Nagpangit ka. Itinto ta na pintas mo't basit ti asawa. Anya? Ay, kadigdigos ko. Nagmayat ti agdigos. Nangrunak at napudot ti panawan. Asinumat na itangag tuk-tuk-tuk. Ay, nalabit akaruba. At dalakit din napatag nga ibaga na kanyak. Inakman ket dilukatan tiri daw. Sonia, asawa, I love you. Inarakop nakbatan, Leon. May liwakan ka na, Sonia. Ay, dinakangkan, Leon. Saan asyak ni Sonia nga asawam? Hindi ka man naging koko na, Sonia. May liwak ka talagan kan ka. Dinakangkan, Leon. Ay, makikiyak dito. Makikiyak. Ha? Oh my gosh! Ni mo tatalyon jerimor iji balay danana jaw. Ay. Anya nga iti inaramid na dita. Uy, nagmayat ti isem na arimora. Nakaisem metlatan. Ay. Delikadon da ito. Agturong matin bitayan ka. Adaytan. Tatalyon! Nay, si Kamot Gayam, Alex. Tatalyon. Anya nga iti inaramid mo dita balay danana jaw. Nagganas jaw? Anya tinagganas, tatalyon? Awan, Alex. Anya ti kahit asawan ti papanyo dita balay danana jaw, tata. Kukwa. Ay, simro.
Simraw di sakit ko, Alex. Anya sakit mo, tatalyaw. Simraw di kinakabaw ko, Alex. Ay, sa balimat na balay ti sinarakaw. Anya laki din aya. Anya? Uway na, Alex. Simraw di kabaw asakit ka. Ipagarop ko abalay mi ti balay ni Jawi. Isungay muniga latan na. Anya laki din. Anya? Apay nga itakalaan nga simbag pautyon. Imbag man ta nasurutan pa itinagawid. Isika ka din data, Sonia. Wan, siyak daytoy, Leon. Nay. Si kamot ngagpaisaon, Sonia. Ay, pasensya ka na. Simbro manin ti sakit ko akabaw. Kano pa yan nagkabaw ka, ha? Leon? Ako Idi pa'y ang agkabaw Adon ti malipatak no kwa. Kat, nangan ka ka din? Ay, nalpasen Nanganam ngay. Ijay Sa dino nga ijay, tinanganam. Basta ijay, Sonia. Nanganakaw, di na kun pagparikutan. Ay, nalpasa ko na nagdigos. Duadaras ti pa nagdigos ko. Gaputa nagpuudot ti panawan. Adag tuk-tuk-tuk itiri daw. Nalabit anilyon dayta. Kat simrumanan ti kinakabaw na. Ay, karti nga kalukatan tiri daw. Mailiwag manan ken ka. I love you. Ay, sus! Agkabaw ka manan yun. Ipagarop mo manan na siyak ni Sonia. Si kamot talaga ni Sonia. Leon. Sonia. Leon. Sonia. Ay, makaambuditan. Wan. Siya kun ni Sonia. Tatalyaw, naggapu ka man hindi ta balay danana, Joy? Ay, Jaski, dahito yung sakit. Simro ka di man ti sakit mo akabaw, tatalyaw? Ay, uwan nga rod, Alex. Ay, sa bali manin abalay, tinaturong ka. Ay, apay nagbayag kayo di ta balay danana, Joy? Kwa. Ay, nakaturog ak di ta balay da, Alex. Nakaturog ka, no? Nagkaida kayo kininana, Joy? Dahil tangiwat mo, Alex. Amangan mo at damakangagkan ka. Nagmalmalam nga awan ka dito'y balay, Leon. Sa dino, tinagapwam. Jak mo, tinagapwak, Sonia. Anya? Ay, naiyaw awanak. Ay, anya laki din. Iso nga italae nga nagawid Anya lakit din to'y asawa kaya. Simrumanan ti kinakabaw na. Uwin nga rod. Nakaroon ti kinakabaw ko. Bakit? Adon ti malipatak. Ay, anya laki din. Imbag nga rod ata nasurutan pa'y tinagawid. Lakay. Uwin nga rod. Bakit? Iso pasensya naklatan. No sa balay ti maturturong ka. Umay ka nga rod. Taing kabanganan. Imuna akon anangan. Ay, nalpasan. Bakit? Anya tinalpasan, Leon? Kwa. Nalpasa kon anangan. Nanganam ngay. Ijay Sa dino manan nga ijay. Jagmatan malagip. No sa dino tinanganak. Bakit? Libre ka man ni ti arak, tatalyaw. Kada manin kwartak. Aginom tamanan ni ti arak. Ayaws! Nagganas jaw. Damanin arak nga naman ta. Anya laki din. Maya ti arak, tapagkabawon na tilakay. Anya ka din deta sasawam, Alex. Amok tatalyaw. Anya ti amam. Agin kakabaw ka laeng, tapno makapan kay di balay danana jaw. Anya? Jak ibagbaga tinakita kiti na minsan, tatalyaw. Anya tinakitam, Alex. Ay, basta jak ibagbaga, tatalyaw. Ibagamon, Alex. Nagsala kayo itibugay kininana Joy. Anya! Nay,
Adda ka mo dito'y balay, Vina, anak ka. Un tatang, nangyagak iti sida inyo kininanang. Haya, Tatang, apay, adamot lipstick di tapingping nyo. adda ayamat, anak ka. Day taman ni, talo a lipstick tinaimar ka iti pingping yo, tatang. Anya, Apay nga da lipstick iti pingping yo, tatang. Inagkan na kayo ka din ni nanang? anya laki din to'y anak ka. Tila madlaw na. Punasan nyo met atin na imar ka a lipstick iti pingping yo, tatang. Wine, anak ka. Ay na, agkabawon ni tatang mo, Vina. Adon ti di na malagip. Ha? Kasla saan mo't nga agkabaw ni tatang, nanang? Ay, agkabawon, anak ko. Kasla saan mo't nanang? Ay na, talagang agkabawon. Kasla jakpat yan nga agkabaw ni tatang, nanang. Ha? Limpyo mo't amakisarsarita itay kanyak. Awan mo't ti pakadlawan nga agkabaw ni tatang, nanang. Si kayo mo't masabat ko dito'y dalan, Auntie Sonia. Kaslad da sapsapulin nyo Ni man uncle mo alyon. Nakitam ka day. Nakitak itay agsapa, ante. Sa dino, kitiw. Ijay karayan, ante. Anya ngay tiyan aramidon na iji karayan. Agdigdigos, mate. Anya, Apay ka day, ante. kasano, kat saan mo tin nga agaw awin iji balhay may. Malaman, ngam di mo't la agawidon. Amangan wad dapay ijay karayan nga agdigdigos, ante. Nagmalmalam managdigos iji karayan? Ay, simruman nga tantikabaw na Anya? Agkabaw ka din ni uncle, ante? Wan kitiw. Nakaron jay sakit na akabaw. Aya? Oh, kaslasan mo't nga agkabaw ni uncle yun, ante. Pag kunaamat, kitiw. Limpyo mo ta kasarsarita. Di nanto pa'y malipatan ta ginom iti arak. Anya? Sabali ti agparparik na kanyak. Dayjay, rimwarmanan nilyon. Ha? Surotak ti awanan baen. O dayjay, talyaw at talyaw di ta paraangan. At dalakit di saan anasaya at nga aramidan na. Sige, surutan ka iti sa tinuman apapanam, Leon. Ti awanan bain alaklakayan. Simrak iti balay da joy. Anya nga iti aramidan na dita. Simrak motlat ta akas labalay na. Nasiputak ti panangibaba ni Joy iti kortina. Ay. Madida ito yan. Mapanak di tabalay ni Joy. Ay na, nagbanglo ka, Sonia. Ay ayaten ka unay. Ay ayatan ka mat, Leon. Ay na. Akabaw manin ni Leon. Pagarup na siyak manan ni Sonia. Ang okay lang. Arako penakman met iti naka-erot. Sonia. Leon, lakay. I love you, Sonia. Oh, I love you too, Leon. Nakalukat tiri daw dito'y kusina. Sumrekaklatan, tapno makit akno anya ti aramidan dagiti dua. Sa dino nga dagiti awanan bain, nagalas tilangada. Payman, agbabawi kayo iti aramidak. Agsubliak ditoy. Awanan kayo iti bain. Ay na,
Nagpintas ka talaga, Sonia. Awan umasping iti kinapintas mo. Nagtaer ka mat, Leon. Awan umasping iti kinataer mo. Si kalaeng ti babae iti biyag ko. Si kalaang matilalaki iti biyag ko, Leon. Ay na, nagsamit na ganda kita abalikas. Awanan kayo itibain! Ay! Naglamis! Mapasma kayo kuma! Awanan kayo itibain! Aguri-guraksan, Sonia. Agasam ngay. Sa nga timba na lami, sa danom timbuyat mo kada kami. Wan! Inikak iti ice, jay danom nga imbuyat ko kada kayo! Day tati maganap mo! Agin kakabaw kalagayam, tapno nawaya ka magaramid iti kay kayat mo, Leon! Pakawanan nak, bakit? Saanan ang maulit tinaramid ko? Talaga saanan ang maulit inaramid mo? Kaputa manipon ita! Ang sinatan! Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.